الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya mga palanggungan hakam Islam waktu ini long tasugpat sin pengajian na to amuin 5 bayaon sa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa amuin surah Al-Mudaththir amuin long ta imaksud taron haon na supaya amuin makatampan tain amuin long ta tungod paparkala long ni aun dain doon ha lauman sin sura ini nasabutin jima jatuh lauman sin dunya bihayaon ini inya tu wayron katarangan niya sampai inhialian tarin dito pagkaon nasabot long taron hangpo tag siyam umbol hangpo tag siyam inya tu bukon siya manunjuki pa amoy inyanan bihaon hangpo tag siyam buat malengkan inyad to taod sin mga malaikat amuyin tunggo sin narka jahannam amuyin tumunggo ha mga sila simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala riha ini lauman sin dunya ini labi-labi na tuod aming mga sila ini nakalando imbya pangjuri nila Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalando impangudyo-ngudyo nila sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagliki-likian nila sin uno-uno na ing gumawa dahil ha simud niya dahil ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga yadto katantan bukon yadto Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin dius-dus nila pababa buat malaingkan ginawabaran nila sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron kaya kanap niya hang sulag uno-uno wayron day sab kaya ragdagan niya dahil ha mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya daak kadya sin Tuhan Rabbul Alamin unong-unuin hiraak ka niya hibayta niya habihad to imbutang niya in kataan sin nangudyo-ngudyo na maba iwan nagliki-liki biya sa panton impyag liki-likian nila Allah subhanahu wa ta'ala amad tuin kasabunalan niya. Sab mo na biya baita sin Quran mahamul dia in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di niya hipaglagtikin dila niya mamisarahan buat malaingkanin hibisaran niya katan dain hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon dain kaniya. Naman jari asal bihad to in mga pakaradyaan ini sampai hawakto tayo ni masi aun gumukuha tumpukan si mga manusia doon hayan na impya tudyuhan doon hay ni amunin umbol hang po tagsiyang pag-ano nito amod tuin tumunggo ha mga sila amuyin binsanaon dito halawm sin ini daing pahalawm sin pakuburan nila sampai rito na ha adlaw kahinapusan sin adlaw amuna inadlaw kiamat amunin nasabot ta 5 bayad to rito kita himundong haamiin ayat katluan tag isa
Dahil nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu imanan wa la yartaba alladina utul kitaba wal mu'minuna ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Amad turid to kita hadto na imma nga inilong ta masabot ta tiyo atungod sinamin parsugpatan niya ini in pakaradyaan ini habuok kini rin ha mga panggura-gura nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amoy in kabtangan gimwa dun haon bat intunggo sin ini narka amura in taod niya yad tulong niya hangpo datag siyam. Naman jari deng ha mga pangjuri nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy ini hi Abu Jahal miyadto patumpukan si mga Quraysh laung niya ya ma'syara Quraysh ama yastati'u kullu asyaratin minkum liwahidin minhum pataglibunahum laung niya kita kau inamin pamisarahan ya Abu Jahal ya kamulong niya mga Quraysh uno wayron lang niya maka ini gaus dahin doon kaniyo yan hangpo dahin kaniyo yan amoy in umato hambuok dahin ha mga ini timatabang ka Muhammad at ini pagyanon dito mga malaikat amin maraog niyo doon hayan at ini maksud niya biasa panton in sila di na sila mabinsana pasalin sila tao makusog biha. Naman jari doon ha amin pamisarahan niyaon. Faqala Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Wayroon lang niya, ini makasud palaong sinarka buat malaingkan aon jaga nila doon han mga malaikat. Pag ano doon malaikat, amin malaikat tunggo sinarka, amin mga makusog. Nasabot ta inamin kusog niya ha amin nakaunap yang adji tayad to amin ini tukol nila hadya makaminsan sin ini tutukol nila na ini ibuhan kapituan manusia in amin hilubong madupabul ibulatak sina pinarka jahannam ini biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naroon hinindeng ha amin pangjuri nila hambok dahin doon haon si mambong kan Abu Jahal laung niya amon yung pagtawag lang niya hi Abal Ashadain ambok riwayat Abal Ashad laung niya ya ma'syara Quraysh akfuni minkum itnain wa ana akfikum minhum 17 ijaban minhu binafsi ilagi sinambuk ini, amun biya mga long time utang tabi lupa abu-abu bihan, ya kamulong ni mga Quraysh. Biya kato na sukuan yun na kabukatanta, nen sukuan yun na dua. Kako na inang putag pito. At ini kakausan niya isa-isa ni hang putag pito. Inamin mga malaikat siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na yaon. In amo ini hati niya biya mga nagpakita siya in siya makusugtod bihan way makaatukan niya na intanda niya amin taoy ni aun riwayat in taoy ni laung niya na intanda laung niya sing kusog niya doon hayaon amoy ini kusog dia suy-suy hati niya amoy sapi yaon kakausan niya paisanin sapi bihan ulinan sinang po tao inaming kakausan niya lakniton hadya bihanin pais
amoy ni lamin taoy ni. Sarta aun pariwayat doon hayaon, laong niya, in amoy in taoy ni, amoy in simukat Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagi niya, in sara'tani amantu bik. Wasara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam miraran falam yu'min. Simukat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumamag ini, ang pagtawag nila yan, musara'ah. Hati niya, long niya biya mga maglutsa long simbahasa sinog. Biya amatin kahatihan ko bahasa nakaunad to. Maglutsa long niya. Ini, hati niya maggumpik, imaksud niya roon haon. Bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam makaatukan niya. Siukat niya, bang mo ko lang niya maraog, na ini magparatsaya na ako kayo mo. So makawaing kamatanan niya, ini diyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagini ini, wala na siya nakaato. Bukon lang niya nakapila roon haon. Pasaraahon Nabi sallallahu alaihi wasallam miraran falam yu'min. Wala na siya nagparatsaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na imang ini kataan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang sintuhan Rabbul Alamin, ini hipagpahugot haamoyin, ini pag-iman sinasal mu'min dahil mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta doon hayaon, amoyin ini hika ini kusog sin na uninis, kakusog sin mga sila amoyin namamarat saya sing kitab na kauna. Sabab ingkatantan sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya luluki salam sing kitab 2 amo na ini Taurat iban sin Injil. Doon hayaon sa amra kuman nasabot tahan na kauna yadto, di yan hipagbayta si mga ini nila, si mga rahib biha namin mga kaparian nila long sing kita awak to tabihaon ini. Na sarta damikyan doon haon, mga sila amin aon doon sakit halom sin pangatayan nila, amon yung mga munafik long ta doon hamaktayaon, amin biya halom inu-inu sila. In pakaradyaan yaon, hati niya di sila makakahagad sin mga ini suy-suy yaon katantang. Manjari mga palanggongan ha kama Islam, in pakaradyaan long ta ini, o siyabot inamin ayat yaon amo na ini bias sa ta ayat katluan tag-isa sumuno kaniya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla wal qamar wal layli idha adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Manjarun haon siyambungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang hakalam niya, amin lang ta imbiya mga pangudyo-udyo nila to pamaba nila biya sa pantun Allah subhanahu wa ta'ala in amuin ini kiyugdan doon hayaon, siyambungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin inyaon katan in bayta nila to hati niya makaato sila, di sila makaato bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta siya pahad niya pa bulan siya pahan niya pa ini dum bang indum yaon long ta amuin ini mig na rin hakatigod luman niya. Damikyan siya pahan pa amin subuh, bang mig na isab doon, harap pa amin kasawahan bihan. Sarta biyayta doon, innaha la ihdal kubar. In pakaradyaan siya buti ni kata, in amin bulan, in amin dum, iban sin mahinaat yaon katantan, ini kaya sasakupan sin manusia. In mga malaikat, weron kaya sakupan sin manusia. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang hibayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katanding hatuhan na to Rabbul Alamin. Nahatungod sin parkala sin ini siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hay ni muna na ini bulan. Uno roon haon, aun makakaos ini magpuong sin sawasin bulan. Dahil nga mga manusia, bang nila kakausan pungon. Bihan.
Bang nila kakausan pungod, na kalu-kalu baraog nila ng malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, minyo makakanila. Bihan. Damikian, indum, apabila inyaon mig na rin hakatigid luman ni harap pa kasawahan niya, tinamay nang naadlaw. Aon makatampan kanya patutukunin katigid luman? Sindum? Atawa lang to si mahina at yaon, amuin bang siya mukis na rin hasubangan bihan, sampay lang niya ini gumawa na in matasuka. At ini inamin biyaning sinamin suka yaon sinadlaw. Aon doon haon lang ta, makatampan, makagaos, tumampanday kanila. Na inyan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok yan daing ha mga sa laggo-laggo kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, rin kakausan si Mano siya. May ta makadaaway mga taoy ni mamisara na bihadto. May ta makabisara na bihadto yung mga Mano siya ini. Sindi nila to ka gausan yung mga yadto katantan. Hati niya, din pa yung kakaus nila umat mga malaikat yaon. Sarta in malaikat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon amuin siyam timutunggo yaon, bukon sa jamon yaon. Mataod din ang mga malaikat, amuin malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di maitong, di kakausan itungon si Mano siya, imbanos, si mga malaikat. Ini doon naon hadis beta, asuratul Isra, amin parkala sin pag-Isra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin sipat doon haon pagnganan lang niya Baitul Ma'mur, yadto hataas sin langit, hikapitu. Paida huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilayhi. Doon hayaon Baitul Ma'mur yaon, aon doon magtawap malaikat, makakadtuwihan pag sud nila madto. Intaod nila kapituan nga ibu malaikat, at ini magtawap doon, mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala, bihan, at ini adeng mga aturan sin pag-ibadat nila harap patuhan Rabbul Alamin, doon hayaon, makasud yaon maunhaon makaminsan, di na makabalik. Dukaing ni siya makabalik. Bihan. Narikakausan si Mano siya itungon, habihad to. Sa taon pariwayat hi Imam Ahmad, daing kan Abi Dhar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama wa haqqa laha an ta'at ma fiha mawdi'u arba' asabi' illa alayhi malakun sajid. Law alimtum ma a'lam la dahiktum qalila wala bakaytum kathira wala taladzadtum bin nisa'i ala furshat la kharajtum ila sa'adat tajra'una ila Allah. Wa qala Abu Dhar, wallahi la wadidtu anni syajaratun ta'dhum. Doon hay ni, in hadis ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Abu Dhar, bang niyo lang ni kakitaan ning kakitaan ko, iban karungukan niyo in karungukan ko, ingat kamulong niya, nag-ahiot ini langit, bihan, iban aon kapatot niya umakiot, mahita to. Kaya na wayroon lugal lang niya, mabot siya upat nga sulag gulamay yaon, hamin lugal dito hataas sin langit, imbukon aon doon ini malaikat nagsusujud. Atin niya, lapat katantan, imbanos si malaikat. Banghadya lang niya, kaya ingatan niyo, kaya ingatan ko lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumatawa ka mo lang niya, kuyakan ka mo. Iwan tumangis ka mo mataod. Iwan bang niyo hadya kaya ingatan yung mga katan, siyabot ko ini, iwan sinahati na yung maksud niya roon, aming katan sing kiyakitaan ko, iwan sing kiyarungukan ko, na di kamulong niya misan bayaan sumuok pa mga kaasawahan niyo. Biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan to.
Na mga ini katantan, tanda simbanus sim mga malaikat. Imana niya bukon sadya, amuin, hangpo tag siyam na sabuted to. So makawain ini, biyayta doon hao, namun tumunggo hadya mga tao majuri ini. Hangkan na subay ini, in kita, manusia, labi-labi na pag-aakama, subay kita bukon magjuri. Labi-labi na to, bang parman sin Allah subhanahu wa ta'ala masabot. Nampanaon pa pagkabaakan tando kaylo, simingod sila mo sipat si mga Quraysh, kafir Quraysh ini. Hajaman na to ini, aon pagkabaakan. Mantubihan. Na inyo to, ando kaylo, mura-murahan kapag tawbatan si mga sila maghinang bihad to. Amo hindi sila makalamod na tumpukan, jakahan sila minang putag siya malaikat niya hadlaw kiamat. Amod. Damikian beta doon ini, riwayat din kan Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un. Fa idza kana yawm al-qiyamah qalu jami'an subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatik illa anna lam nusyrik bika syai'a. Bita doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon laung niya hataasin langit, pito pangkat yaon, pitong lapis sin langit. Buat malaingkan, wayroon kabaakan mo, laung tabiya sin lago-lago sinamuin ini hangkapad si kiyaon. Atawa hang saang, inamuin lago-lago niya. Atawa biya sinamin hangka ini dupon mo yaon, sinlima mo yaon. Buat malaingkan aon malaikat kawaakan doon nagtitindog, atawa nagsusujud, atawa nagruruko. Atin niyain sila katan, nagsasambayang harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga malaikat yaw na taas langit. Amuin mag-ibadat sa jarito hataas sa langit. Apabila lang niya dumatong inadlaw kiyamat, mamung katanta ng mga malaikat ini, patuhan Rabbul Alamin, qalu jami'an subhanak, mahasot si mahatinggi ikaw ya Allah ya Tuhan namo, ma'abadnaka haqqa ibadatik, way kami nakapag-iibadat amuin mapatuti pag-ibadat na mo harap kay mo. Maana niya, kulang pa yung ibadat na mo ini, harap kay mo. Simbiya na hadto yung pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way hinang nila rin siya mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Bot malaingkan, in bisara nila kulang pa masih in ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Nabiya din na ba in kita? In kita tiyo-tiyo da indihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat ta. Makalimara kita ini umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala sambahayang pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila tuwayroon ini hundong sin pag-ibadat nila. Dito Baytul Ma'mur na sa butaka ini to, kapituan nga iwo, in makakaon ini sumambahayang patuhan Rabbul Alamin hawak to yaw, hindi na makabalik madto. Dukain ngay sabi makasubli kanila. Bihanim banus. Na, pag-ubos lang niya, doon na yaon, in pamong nila roon, hati niya, biya sa pantun, kulang pa inibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, illa anna lam nusyrika bika syai'a. Amura lang niya hadjain biya mga ikabayta na mo, kay mo ya Tuhan na mo, wala tod kami ni kimawa, biyag tag-ipunan do kaing din kay mo, isa-isa mura. Nakita ay isog si mga manusia, magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si kanda Abu Jahal, impagsirik nila. Tung katos tagka anuman imbarhala doon, amuin naliliko sa Ka'batullahil Haram, iban na sinhalaw miyong kataan, pagtagipunan kataan si mga tao, amuin nagdaraawa, taga-akkal, yung kanilang katantan sinamuin, pikilan iban akkal bihan. Na amuin to. Damikian riwayat din kan Ibnu Mas'ud, annahu qal, inna minas samawat
Sama'un ma fihi mawdi'u shibrin illa wa alayhi jabhatu malak aw qadamahu qa'imun. Thumma qara' wa inna lanahnu as-safun wa inna lanahnu al-musabbihun. Beta doon hay ni Ibn Mas'ud, law niya, wayroon amoy in doon ha amin kalangit-langitan. Langit amin kawaakan lugal doon biya dahang saang ini lakbang-lakbang niya. Buat malaingkan aun hadya kawaakan doon hayaon malai ini tuktok si malaikat si musujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amoy ini lugal sin amin sikiwihan ini nagtimitindog doon ha amin lugal pag iano nito. Uusang panyabias sa parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lanahnu safun wa inna lanahnul musabbihun. Ini lang niya roon haon yung mga malaikat nagsasambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala, sartain sila nagsasapsap. At hindi naglulupad sila magtubihan katantan sa nagsasap sila. Nagdaraig-daig sila nagkakabkabi namin pikpik nila sa nagdurong sila hataas bihan. Wa inna lanahnul musabbihun sa nagtatasbih sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaw yan. Iyan mga malaikat sadya. Amin siyabot doon na haunday nga mga sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy yadto mga palanggungan ha kami Islam. So doon hayaon inamin tungod pa amin siyabot doon haon ini tungod pa amin ini hibutang tana amin lang niya doon hayaon biya luparagbos pangudyo-ngudyo nila Rasul sallallahu alaihi wasallam lang sin Abu Jahal ay kau na in tumatabang ka Muhammad ang po datag siyang malaikat di matimba in taod si malaikat. Yan. Naman jari, laun niya sumuno doon haon, siyabot. Nadhiran lil bashar. Inyan katan pagpaanib, paghalli. Ini hasupaya maghalli mga manusia amuin lang ta. Wayroon pa ako yan sing kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yung taglapo sing kataan. Doon hayaon. Na nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Inyan kataan lang niya, hambuk yan, mapatut paghalian sin manusia. Mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in katan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jumatu katan. Jumatu. Sabab mahita di jumatu Tuhan Rabbul Alamin in amuin nagbayta hayan katan. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta inyang katan nakalulukis na hakatan sin ini liukis at lukis sin Allah subhanahu wa ta'ala yadtuha nakabubutang ha lauhil mahfuz. In katan yaon jumatu bang ini kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun. Sabab siya rain amuin manjari mamapas sinamin kaya susulat na. Yang biyabay tak day sabdamikyan sing Quran. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Manjari niya papasun pindahun, inamin kabayaan niya pindahun, dito nakasusulat kadar, iban ini bang niya patutukun di niya napindahun, siya ra isab may ta, sabab yan tulong niya kaniya in amoy in kitab piyag susulatan sin kadar sing kataan piya panjari niya. Lamod na yung kita katatan manusia dito kadto. Na asabab yan subay pamintangan sing kita in tungod paparkala ini amoy in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta doon haan lang niya liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Inyan
paghali sin amuin manusia, hahisiu-siuin mabaya, magpauna sin amal nila harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pamabutin kamatay nila. Naim mga sila bariman, yaon timututugin amuin, kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dahing hapang hindo sin, ini Quran maha mulya kato taniyo. Daran na to pagkarungukan. Dahing halawm sin, ini tiap-tiap kita mag-ini sambahayang pamasjid, bangaw na hutba, ini katan pagpatumtum kato taniyo, ya ayyuhalladina amanu taqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ini katan mamayta inamin magpa tutumtum kato taniyo. Subay hadya kita tutug doon nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ganun pagmabuka, amin nagmabuka kita himinang dusa. Nagmamabuka kita ini sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena impanulang ta, yadto katanta, amuin kakahinang ta, wala nakaamuha aturan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mabista yadto kalukian ta hadlaw akhirat. Katantan, mahinang lupas. Na, ini niwewita sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga katani ni pagpaanib, kato taniyo. Amin mga silayad to, kampung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya anib niya sa gamayan, piyang hilugi pa siya. Gaman iudyo-udyo pa siya. Gaman piyag liki-likian pa siya sin mga silayad to. Na ini, dumatong daha mga manusia magliliki-liki, iban amuin mamamaba, amuin hirusdos nila sin baran nila, yung ginawa baran nila hadlaw akhirat. Doon hayaon. Dumatong da kita madto. Laong niya, doon hayaon, liman sya'a minkum an yataqaddam. Hati niya, hay siyo-siyo, imabaya. May ta inibiyay ni, siyo-siyo mabaya. Sababin na ka mga Islam, wala piyang lukos sin Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Wala sin Allah ta'ala piyang lukos. Kita magbaya. Kita himinang sin mangi kita ray. Sabi himinang sin marayaw. Nabang kita himinang sin ini marayaw, doon hayaon makarawhat kita sin karayawan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mangi, inyad to katantan, damikian makananam kita sin kabinsanaan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wihati namin kamaksuran niya. Na, laong niya, doon hayaon, aw yataakhar. Sibo da. Liman sya'a ay yataakhar. Liman sya'a minkum ay yataqaddam. Liman sya'a minkum ay yataakhar. Manusia magpi sing kabayaan niya, sing susungon niya. Ang kana sambil pagsabuton ta, in kuntara mo umbul hambuk, ginhawabaran mo. Mahita, ikaw maghinang simarayaw, ikaw maghinang simangi. Nahisim pagsusunan sinambok manusia, hadlaw akhirat. Baran niya. Bihan, sabab wala piyang lukusin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na hadyain, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita rin malawong, doon na hadya kita makad. Ba't amuanin akama sin Tuhan Rabbul Alamin diarani. Bihanin siya na may sadya. Ya Muhammad, wa ma'alayka illal balag. Inikaw, wayron hinang murukaing ding sin, ipasampay mo hadyan din di kako katanlaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nabitan kita isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma alayna illa al balag. In kita katani ni bang kaya hatihan ta tungod pag-agama, magpasampay hadya isab kita. Bang uno yung biyayta doon haon. Namo yan to. We had to inamin labi marayaw. Hisisiyo lang niya inamuin ini magpabin, maksud niya magpabin, magpahuli. Liman sya aminkum ay yataakhar, makna niya amuin himinang sinamuin uno, sin kabinsanaan, na inyan, doon siya makawin ha, lauman sin narka, jahannam. Kullu nafsim bima kasabat rahina. In manusia, laung niya runhan, katantan, na uno-uno na hinahinang niya, mangi marayaw, insya biya sa pantun kaya sa sanda ang ginawaran niya. Doon ha uno. Doon amin hinang niya. Bang ininang niya marayaw na
in yadto malukat niya sinamal niya hadlaw akhirat yadto insulga ding sina Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang isab inamin kakahinang niya rito hadto dahil hindi hadon niya ini but karna amoy in pini niya min haulihan nito siya ay yataakhar amin haulihan na in ini malukat niya isab dito hadlaw akhirat amo na innarka jahannam. Sabab biya na jihad to. Sabab ininang marayaw, harap pasulka, ininang mangi, harap panarka. Duara inuian. Wairong kawian do kaing. Amo yad to mga palanggungan haagama Islam. Na doon hayaon, illa ashabal yamin. Fi jannatin yatasaalun. Amuralaw niya, doon hayan, in amoy in, ini, tagdapusin dapit patuo. Pag yan na doon tagdapusin dapit patuo, in mano siya bang haadlaw akhirat na buhion na katansin Allah subhanahu wa ta'ala magpanaw na paamin lugal ini datunganan nila magbatok simparsukuan niya pa kanya na hinangon sin Allah ta'ala ron ini tuong katumpok. Kaisa niya tumpukan as-sabiqun amoy in makauna ring hakatan, di na makalaway asubuhon, in sila manuytoyan na madto pa amin lokal nila makasud. At inapalam sinsulga. Aun na asal, ini tiyutupot sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bang sila sumud madto, biya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin pagsud, sin mga ini Muslim, bang gumawa na ring ha masjid, nagjamaa ha masjid, muy pakabaybayan nila magbatok simbay nila pakanya. Hati niya, impagsud madto si mga ini tausulga pa amin sulga niya, biya sa kaulaw kaingatan niya asal. Batukunin suko niya. Bihani na muin dayaw. Sinamuin tao long marayaw. Naamo yan to. Buat malaing kanlong niya doon hay ni illa ashabal yamin. Amo nain tumpukan hikarwa. Amo na mga sila hiruhaling kitab nila dahil harapit patuo nila. Bihan. Na pag-ubos doon hayaon, fi jannatin yatasaalun. Mga sila ini, mag-asubo iyasubuhi, dito haadlaw ini kiamat, halawm na sila sinsulga nila in mga amin dapit patuo ini, hikatukbal kanila in kitab nila ring harapit patuo, na in mga sila ini, yadto na law niya halawm sin ini, sulga nila, mag-asubo iya subuhi, magtaiban, iban si mga iban nila, bihan, mag-asubay, kalong niya, ikwan niya, tumo kung bato nag-iniakad-akad kita niyo rito ha, dunya iban sila, to, how no na ba, may tawala na riha, lawman na to ini. Ang mapaamon na, sibo naman hininang natuyan to. May tawala sila riyaw, no na ba sila nakabutang? Bihan. Nasa wabit to, in mga sila to, kakitaan nila raisab in mga, yan to halawm sin narka. Biyan na sila yan to pangadyan ito, in amin layo niya, ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala, how misambia di ni layo nila, kakitaan, biya da sinyaon nag-aalok. Inso, aun lang niya law, aun biya sa pantun, biya CCTV yaon, kakitaan. Inamin nun. Sa makapagbisara sila riyan, makapagsambong lawong yung mga sila. Na, doon hayaon, yaon na sila halawon sin ini sulga nila, mag-asubo iyasubuhi na iban si mga magsambong daw na iban si mga ini mujrim. Pagtawakon sila mujrim, hati si mujrim ini, amon mga taubaldo sa patuhan Rabbul Alamin. Bihan. Na, doon hayaon, asubuhon na si mga tausulga in taunar ka. Bihan, hawak to yaon. Pag asubo nila, inini pang asubo nila, masalakakum fi sakar. Qalu lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin. Long niya, si mga tausulga at taunar ka, may ta kamulong niya naka ini duklat mo palom sin narka sa karyan. May taka mo nakasud mo. Qalu lam naku minal musallin. In kami nilong niya, nabukon kami magsasambayang.
Maksud niya ron, bukong kami mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam na kunut imul miskin. Ibanin kami magini paparuli ang mga tao miskin. Ma'abad na Rabbana. Wala na kami nakapagtag-ipon patuhan na Rabbul Alamin. Wala ahsanna ila khalqihi min jinsina. Wahiroon kami nakahinang marayaw papiapan jarsin Allah ta'ala biya kamo. Biyan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Inhinang namulong ni rito hadunya, gamayan na bihad to magjuri-juri. Inhinang namo. Bihad. Biya na sinjuri si mga kuray sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangudyo-ngudyo. Amod tinhinang nila. Magliki-liki. Amod tinhinang nila. Natakallamu fi ma la na'lam. Inbisara namulong niya. Bisan wayroon mga pamusog na mo, lumamod da kami maun mamisarahan. Biya da simbihaon. Mang lamod-lamod, mamisara, ang paimbisara, sambatan da bihan, tabiya da kuman, luog lama, wayrong kapus paiddahan. Laungi katada, kullama gawa, gawin, gaway na ma'a. Ingkamaksuran sinamin kabtangan niya onlong niya, hisiyo-siyoin amin himinang ini, magkabtangan sing kabtangan sa tulaat, lumamod da isab kamilong niya kanila mamisarahan sin sa tulaat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Inhinang namo na ang himuting kami sin ini adlaw akhirat. At iniabi sa kaulaula, wala sila kimahakad sinaunin adlaw akhirat. Tangkan na, tumangjuri sila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayron kabuka-buka nila. Kan na tuwiyaitaan sila misang bihaon na inkusog si mga malaikat yaon. Bihan. Amin long niya in abakan niya hadya paakabahan si pakilago panahon ini hangkatahon. Ilago niya. Sarta bang niya ini pukpukon bihanin taonar ka. Lumubong madto pa ini buli-bulatak sina pinarka jahannam. Bihan kapituan nga ibumano siya. Hambuk da pukpuk. Marakatanin niya to. Inkusog si malaikat. Amin magjajagayaon. Nalamo din ni katan dito inami magjujuri-juri dahil hindi hababaw sing gumi ini. Parkala ini akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Naada po ni mga ini, narihilan tayo ini kapatuting kaywanan ha aming kasuban nila. Banga mo ning kasuban nila namin ini siyabot doon na amin haulihan ng kabayaan nila. Amin sulang patuhan Rabbul Alamin na inyag to. Biya na sinagi, way piyag lukos anin akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Isu-isim mabaya. Sinaming kabayaan niya, so wayad to na bayabayaan niya. In kita magpatumtum sa jahalabay marayaw in kabtangan. Habis sara marayaw. Labi-labi na bang kalasahan mo yung tao na ando tuan bihan. Na bang seri mabaya gamando kalan na mo isab ko magdungal. Ingka ko isabed to bang ko isab di ko mahakad na sari na. Doon nakaw kayo muri na isab ako hakako bihan. Lakum dinukum waliyadin kaniyo na inakaman yun na yung kamo isab bihay ni bihan. Namo sad to. Amad to subay batukon sinambok pahambok da yung kato taniyo. In amuin bihad to. Kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Laung niya na in kami ni bihad to hinang namo. Kullama gawa gawin gawayna ma'a. Hisiyo-siyo namin himumungan sinumumungan ligaw biha. Magligaw raisab kami biya kaniya. Lumamod kaniya. Na in kamatanan niya laung niya in kami ni nang himuting kami ha. Sin ini amin adlaw pag ianon adlaw kiamat. Wala kami kimahakan. Sin aunin pagbista, aunin pagbuhi. Hamano siya. Way kami kimahakan. Hatta atana al-yaqin sampai iabutan na kami sing kamatay na mo. Bihan. Naman jari long sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pag tag-ipon na hadya ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sampai abotang ka isab sing kamatay mo, namin nagtatag-ipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila yan, lang sintuhan na to Rabbul Alamin, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Aming mga sila yan, ini
wala nagparat siya sinadlaw ini susungon, adlaw kiyamat, wayroon sila nagkahagad sinaunin pagbuhi, magbalik, aunin pagtumbas, aunin pagsiksa, ha mga tao simusulang, na inyan, di magmumpaat kanila into ini tatabangan sensisyo na tatabangan, tawa susukatan nila, patuhan Rabbul Alamin, mga yu tabang, mga yu waktu, inyan katan, di na magmumpaat kanila sabab di na hikarihal kanila. Laong niya roon haon, pamatan fa'uhum syafa'atus syafi'in, di na magmumpaat kanila in uno-uno tatapangan. Way roon na. Ay man kana muttasafan bimithli hadhihi sifat, fa innahu la tanfa'uhu yawmal qiyamah syafa'atas syafi'in. Isiyo-siyo lang na nagsisipat sa mga sipat ini, amo na mga nasabot na nakaunayaon na di na mampunyai ini lang tabang inamin tumatabang kanila hadlaw gana-gana. Sabab insapa at pag doon haon na subay siya amuin makalabay ring haaturan iban sinamin sipat at talawang tasarat sinamin mapatot siya sa paato ng pasya masapaat. At niya amin mga tao na lawong wala niya tiuod, nakabis sa rabihan sinwala niya pagtuuran, bukon aun miyak sudbihan amin harap pa uno yaon, labay pag juri-juri yaon, na inidiri mo kapailuhan. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan bang haunuin inamin hunahuna sinamin jantong tay ni bang uno. Bihan. Kaya ingatan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, di kita makaputing. Innamal a'malu binniyat. Di jumatuin hinang bang bukon inniyat nakasud na palawm sindaghal na kauna. Sabab amo at tim maghindo sin hinang inniyat yadto. Amo na yung mukarna si mano siya. Bihan. Na. Bihan sa yan. Napag-ubos lang niya doon na yaon, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon laong niya fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Im mga silaon amuin nagkukupuryaon na di sila makatayma sin uno-uno na hipasampay kanila, pagpatumtum kanila. Sabab may in sila katantan, yadto, miyamakoy impangannal nila ring haamuin panawag-tawag kanila. Sarta, piyagsapan doon haon sin, ini, Allahu subhanahu wa ta'ala, in amin do paragbos nila ini, in mga mano siya ini, amin biyayta doon ha, ini ayat ini daw niya ka'annahum humurun mustanfirah farrat min kaswara. Inlo paragbos nila ini bang sila tawahon maun paamuin aga masin Allah subhanahu wa ta'ala bialaw niya sinamiin ini satwa himar yaon. Amin satwa himar ini buloy atau walong ta amuin maadla. Parrat min kaswara. Bang sila amin makarungog sin panawag-tawag ding haagama, biya long niya sin amin pagpagoy sin ini himaryaon ding haamuin ini umaapas kaniya. Pag yanon umaapas kaniya, magoy ding ha halimaw bihadto.
Sabab maglanting inamuin himarin ibang makakita halimaw. Sin puspusin kaagi-agi niya dumakan. Biyatulong niya kaannahum fi farihim anil haqqi wa iraduhum anhu humurun min humur al-wahash idha parrat mimman yuridu sayduha min al-asad. In kaagi nila magoy dahil nga kasabunnalan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam biya long niya sin pagpagoy sin amuin himar amin ini dongke long sin bahasa Anggalis amin maadla pagoy ring ha amuin umapas sumaggaw kaniya kumaon kaniya munin halimaw amuad to na dun lang niya bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhupan munasyarah. Sumakawa lang niya in sila aming mga yaon in kabayaan nila tiap-tiap hambuk din kanila amoy in ini sila in karuhalan sinamoy in kitab din hatuhan Rabbul Alamin hati niya bang Quran. Ini ni piagbibisarahan nila raisi. Ini labay lang ha aming pangudyo-ngudyo. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha mga nakauna panangan nakaingat sila in Rasul sallallahu alaihi wasallam diaak na doon haon nag-ison-ison sila, nagpun-pun bihan. Yaon nin magtaw-tay manghud bihan, kataan yaon nin mga nakura si mga kuray. Siyad to nahi Walid ibn al-Mughira mundayahan din nga kataan biyata sambil siya butha laom sinamin sura ini. In pagdaya niya, pia liw niya rin hakatan, manusia, doon ha, tumpukan si mga Quraysh yaon. Sampay, karihilan siya, martabat, dakula doon, pia gadatan siya. Iban, pia dihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud anak. Amin jumaka kaniya biha, di siya pasaran. Sabi ito, kabubukaan siya roon ha, inilaw man si mga Quraysh. Na, doon ha yaon, laong niya, in mga sila ini bihad to in uno nila. Pagdatong bihan sin nakaingat na sila in Rasul diak. Biya labay rin nga pangudyo-ngudyo bihan. Laong sinabuki ini Utbah ibn Rabi'ah ay kalong niya Abu Sufyan bang ikaw. Tupon bahay Muhammad bunahal ba ayon siya dia aksisin Tuhan. Laong niya na ako magkakahakad. Laong sinang katao. Nalong isay ba? Long niya bang budnal siya diaak? Na hindi siya tupon. May talong niya. Bukong balong niya ini pagdaya ini nikmat? Long sing katano nikmat. Na bukong balong niya impag nakura ini nikmat? Ayo, long niya nikmat. Kataan siya bot yan to amin hinang amin suko nila pa kaniya. Impagdaya, impag nakura, in matao din ni miyamakad, in kataantan, beni. Nalong niya bang bihayad tura, ako in subay parahan ay hinangon sintuhan nabi, buko ni Muhammad. Nakita ka mo yan. Yari biya ba ita, halawm sin, ini, sura ini, laong niya, in kabayaan nila, amuin sila in uno. Bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta suhupan munasyarah. Hambuk din kanila katan mabaya mahinang amuin long taraakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya to sampay gimuwa din hasimod nila im mga yadto katantan. Immaana nila in kamaksuran niya malaggo im pag-abugho nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di nila matayma Rasul sallallahu alaihi wasallam indaakon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin uno kanila. In pangannal nila ito amo na in mahinang magnakura kanila. Iyon parkala, iyon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdaak ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal yuridu kullu wahidin min haula'il musyrikin an yunazzila alaihi kitabun kama anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam amwadtuin maksud kabayaan nila. Angkan na tiap-tiap lang niya aun doon biya simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta yu'ta mislu ma utiya rusulullah. Long niya, di kami long niya
uno-uno ayat no ba tumon kay mo, di kami magparat saya. Bihan. Hati niya sumayaon day sa harap kanila, dumatong. Naroon ay niwiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tazkiratun wa man syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Amadin ayat lang tapakahinapusan na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Long niya in kasabunalan niya di sila ini mabuka sinamin adlaw susungon. Iniliyarak nila ingkataan pakaradyaan nila, parsukuan nila. Wala sila nanaymai, na inyad tupyang himuting nila, inputing nila magbing da kanila. Inwala nila piyagparatsayhan magbing da yadto kanila katantan. Kalla innahu tazkirah. Iniramik yan pagpatumtum hadjayni. Kasabunalan dahil nga Quran mahamulya pagpatumtum. Paman syaa'a dzakarahu wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Na inyan Allah subhanahu wa ta'ala ini magbabaya da sinamin isiyusiyu namin mabaya tumayma sin katantan pagpatumtum indaak niya amunain pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diak niya hadya hipasampay inamin ini undang-undang sinaraman niya mari nakato katantan naturon na to na inilong ta maglawong-lawong sin ginawaran na to magawam-awam sin ini katantan wajib hatiap-tiap hambuk-hambuk den kato tanyo labi-labi na tuod ingkatan manusia ini hangkan piapan jari manusia supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala na mangwayron tanda si pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto makananam kita nyo sin kalugian bihan na isiyo-siyo lang ta inamin manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala na ingkatan sin panumtum niya yadto na mag-agad iwan sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya in nagbaya sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya tiyayma niya in amoy in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wayroon jumato hambok kabayaan sin tiap-tiap ipon buat malaingkan suwayroon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paman syaa'a dzakarah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Makasud siya roon ini doon haamuin yaon bang siya maya na lang tatumay masing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na damikyan Allah ta'ala magbaya bang siya haun hibutang. Ada kala hibutang siya ahlut taqwa atau ahlul maghfirah Allah ta'ala rin magbaya sin ngedto katantan. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala siya magpi simpagyanon ahlut taqwa iban ahlul maghfirah bihan hal ay huwa ahlu man yakhafu minhu wa huwa ahlun an yaghfira dhanbah bihad to in manusia bang siya pagkita sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya nagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala na doon haon mahinang siya ini ahlu al maghfirah bang siya aundusa na hinang pa Tuhan Rabbul Alamin. Nabang siya ahlut taqwa na in siya asal amin wayron dosarusan niya na makaakad siya rin muna ha amin mga sila as-sabiqun amoy hindi na misan asubuhon manuituyan na jamad to palukal nila palong sinsulka na inamoy ini ashabul yamin aun doon kanila yan na kalu-kalu makalabay pa rin ha mga unuyaon sabab muna na
aon pa asubuhon doon kanila bihan, bang aon pardusahan at wala. Sabab lumabay pa timbangan bihan, magtimbang, inamin amal yadto. Sa makawain sila katan, tumakasud da sulka katan. Sa aon waktu, bang kakunahan bat inyad to, ini hilabay kanila in pakaradyaan ito, hangkan na ini subay hadya kita magpaamo, magparayaw sininangta, iwan pa ngayon buot pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man in mga kalaungan sing kita yadto, ipagmaap kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan subay kita daran nagtatawbat harap kaniya, asupaya kita makasud doon haamuin ahlut taqwa insyaallah subhanahu wa ta'ala. In amin aun dosa damyakyan makasud siya roon na ahlul magpira. Dabab inyan katantan na Allah subhanahu wa ta'ala rin magbabaya. Amot din pa ngayon tapatuhan Rabbul Alamin. Na in mga yadto mga katautay manghuran, amot to inbiya mga kahinapusan sin pangadyan sin kita niyo, amon sampay pakahinapusan niya, in maksud sa jarunhan, sin kita, amuin hasupaya, di lang ta mausal, in amuin inikalam sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, nagbayta in 200, ay ini, nakalamo di mga pakaradyaan si Mano siya, kabayaan nila palamurun doon, hakabayaan nila, hanatali nila pasurun maun sinwala doon haon. Bihan, amon tin biya mga piaghalian ta sadya, sabab na aon ini biya mga nagpakuwa bihan, amin bago-bago ratuod bihan simo din amin parkala di matuhalawman na to ini, amo na in COVID-19 ini, na aon deng ha mga sila nagyan, ini long niya, yan doon in amin COVID-19 yan, halawm sinsura al-mudassir. Na inyad to, magmaap da kuman, wala nakasudi hay ni kana in parkala ini katantan sa sabutan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sing kakahinang si mga ini kampung niya ini musyrik Quraisy in pagjuri nila iban sin pangudyo-gunyo nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagliki-liki nila inyan katantan tiya takamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin narka sakar in pagyanon narka sakar long niya runhaon amunain lang ta ini matunaw in baransin ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala min pananamon sin narka sakar. Beta doon haon long niya subsubon ini unod niya in kaukat ini pais niya in kaukat-ukatan niya in unod niya in katan sampay pabukog niya way makapinid to matunaw katan. Matunaw katan. Ubos yan tubos matunaw buhi ini pindahan na sa bimpais, magbalik bihan si pais bago, hipananam. Baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Gantian na mo, long niyabang yan tumatunaw na, yaon nagsisilawak, abo na ini pamaranan niya katantan, imbukog na hinang naabo, in katantan na hinang naabo sa, yaon nagsisilawak, halawm sini ni narka sakar, uwos yan to, paaunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala simpais bago liyadukul adab hasupaya kana naman nila tuod imbisa sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila labay ring haamin pangjuri nila haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin amuin ini pag liki-liki nila pangudyo-ngudyo haamin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyad to katantan pangudyo-ngudyo yadto harap yadto pa Allah subhanahu wa ta'ala kumugdan katan but in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sadya sin daak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan mga katoy manghuran amuin hitangkis na to in ginawaran na to dahil hatumpukan si mga sila amuin nagdara sin juri iwan nagdara si pagliki-liki yan di man jari hinangon si mga sila nagdara awa muslim subay impagyanom muslim amin mattan impagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala amin di maig halam sin simud nilain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bangyaon na hasimud nila ikapag anggaw ta nila amin tumarang doon hakignot kahibal nila in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah doon na hadyan patugtugon na to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.